aji na matui gi topic hi kipali ka rin laga khamatui meaning lap mani kha shock takle contextually relate salaga bible na ka thada hangdali ki che na soda khamatui sani chen hi personally mukhimi lak alo ki hi remeti ni na hangai sani hello legishia tangkhun nawbing na thum sai ko rele iwi channel le latli the welcome salushit le ajuwa avu avana shit sangha naung rabing na hamsangi gi li machukrum khwai sa se if parents commits then children submits gi li machukrum se ari honway avu wabing na shichin ak hai tu thot hi wa shiman hai ri thot hi wa kishmana thot ni da matui se laktale kai ni ling han khangai bana ba shimanda gle thot hi kiba wen hog phokle ge chiba hi akshida na han ngai culture ge hi naung rabing na mase mani culture ge hi ba naung rabing itumui thot hi mararang laga remade le hai ge sa thot ping jina sem hai ge sa culture ni chi da sa da shimanda gle thot hi naung rabing mang ni ma pheng sak ngai mani hi we athai hi giban yausang mi her gle ge chiba hi na machuk na sak ngai avu ba bingwe na ka shock msiji naung rabing itum na sui ka sang ni masiji ho ka shock chiba avu ba ni sui ka sang ji itum ni ji da sa da shimanda kle thot hi naung rabing na mang maning mani hi avu ava bingwe responsibility la tra ka changi nana mai phungli nawi naujili na yurbam da le laga kalang na sobam da le laga miwi ma khamatha khamashat tu mang mutui bam laga nawi naujina khir nawli khyamag shi atam chi thran nana chilin nga khwai ki kamli mani kijibawa nanawa ngo yurbam da le laga ngo sobam da le laga ba nana khamatha matami hai salaga kashwi athayo sang laga akhir mathala kai na khir shokre gi chi ba expect ma sang sangai mani Proverbs chapter 22 verse 6 le ituna pa kha now na chatwaran gaje at pong chili tam chi thailo chida ga an rer ga hai chi thra na wen ma pak thim re da hangi tam ga chi thei ga chi hiwa ring ga chi thei ni aru honwi khani thot ping ni shi chin da kle gadgets mobile phones TikTok Instagram himang ni ma phen hai ase hiwang ina naung rabing ga shoi ni ga chi mang ni ma phen hai ase ka naung rabing itum ling yur laga avu ababing na tepala akli cha cha khanum atam chi thran nawi nawli khi tami hai de lido nana nisha shichin da lilaga nana jamkhor mangbam laga nawi nawjili nana mamang lo da hangda nawi nawjina nawi tu khire da shitsangla avu ababing trakna jamkhor hina khani thot ping trak shiman ga sakai ri gi hange mashunge shiman ga sak laktale ka shiman da shiman laktale ka jamkhor khamang gi wi culture hi aru hon itumi khani thot wena hopokla he na mo hopok mani mai khre gi jang awa ai wi thot liba atuna manga sa khor gi ji ba ari ma sang ni mashungi ji ba ka ji ba ja haila ga aru hon itum na ring da kle thot pa hi maning la itumi mamang ni ring ra ga hai thot ping jin na sa la jam khamang wi culture hi ba hopok mi hai sa ni chi da sa da khani thot mi mang li thot chi man da kle ma phen ma sa ngai mani nana church ma wangai laga nawi nawjili church ma lo da nana hang bai la avu wa ping tara khoi wangwa sunday jim sho hi kapi jim sho na sa da li ko na sam go khui jim sho ni ma shungi kang na sam go khui jim sho ji li nana pung khni mang la pung go thum mang la be raw wang nana ma chikat mi ra akha nana nawi nawjili ri raw wang chikat lo da hangi ji ba sakla kai da phani mi ba naung rabing itum mik mang biaw mani naung rabing itum khana mang khok mani natum na sadakle itum saikore thei shai chida da sada nawi mi rinjli yang laga okthui da klini nana tam ga thei ji mang je na ma shap ni khana na ring ga thei gi pa jina khamada ai nei lekshia ba wa bi mikumo itumi happy tea magnet thai da hange ka sui khu bai lagi ji chida da sa da naung rabing itumi wang salala ga sui bai mi thui gi magnet thi avu awa ping ni da hange nawi habit
nana sadakle nana vadakle otsak pingji nawi naujina tamkhui pailakle da hangi nawi phone jina nana singdakle phone jina Bible jili sakmaida nana khuida leilaga nawi naujili nana Bible li shilo da hang pairla 2 Samuel chapter 11 when chapter 13 jili thuna pa ka David na Bathsheba li more sa hawe ana more sa ga uthile awi more jing thung khbai wang da khyon ma khle ya Bathsheba wi akhar Uriah li rai pami sa tha hawe David na awi more ju wang ri rali hang phate mashunge a hang phate ka more ana sa ga hai more ju consequences ji wa le chinge ji wa ka tha da David wi Naomi ra Amnon na Absalom we Azar Tamarli maka phasa mi hawe ana ji sami ga hayu thili David thaye David awi Naomi ra na maka phasa mi here gi a thaye ka a thaye salala balum khapa china tang hawe a Amnon li mashun bichar ma samani kala hi scholars ping na ka hangli yang ka ba kyuwang na David na ka sai ga pamau college ka ba David Mikumo ga sada ana saga hai moriji a phaning laga a dim shocker jini da hangi David na Bathsheba li more ma sa hai sa sigi jiwa Amnon na chi thada more ga sa atam chi thranjili David na Amnon li nana sada kleji ma mushumane nana sada kleji mi we achama ramaning mane nazarwali na chi thada sa baila ga chi tuyarji a hang shapre da hangi ka Amnon na ka sa moriji David na la hotsak da sa hawgada a condemn masar gichini a Amnon ni mahang machiner jini gichi hi scholars ping na hangi kala hi khamshung la mashung lak ta re tale re gichi hi shit sangi Matthew chapter 7 we verse 5 chili no we mikli khama khawjang da kleba ji khushokai fulo da hangde mili bichar masarang laga na khalata we mi rin ba ja akshi da ka piawai fulo gichi no Now rapping it only mahang machinrang laga avu waping ni san lang jay hui ring sangai hai fi nana nisha shi chin da laga no we now jili nisha ma chi chin lo ji mai nana ba hang shabre khana na hang salala no we tui ji no we now jin ritam khim re nana tang khamang mi ring jili ring laga no we now jili nana ko hor mi ring li chap phum lo da na hang shap lag la Nava ko hor mi ring ni ga wi ring pha jina ma thairang laga no we now jili nana ko hor mi ring hi thako ga ji na tam mi shap la Revrana mi gahai, avu ba bingli, revrana chi sing gahai, otpun responsibility ji shichin ngai. Nana revrali siya saliba, no we personal we ought, no we office, kala no we ngalang gazarba jili sakmay da kuitwi heka, no we now jina revrali siya sali, awing so now jili sakmay da kuitwi hai atam chitran, na ali hangida pangshap mali samre. Kajbawa namaring chitaymani. Legshia Vavabing Ring Jitasi, Tam Jitasi, now rubbing itumni, Kamishung Shong Viji Hitako Giji, Nana Katsadan saw the itumni Tam Jitalo, Chitaka now rubbing itumna salala, no we kawał corn, no we hankam jin, Nana ngai corn salakre. Mi Kachungaja, now rubbing Kachungajabing Mavamba, itumi role model he, Avu Avako. Avu wabing hine itume kamataya mi rinni tam hui gapaya kalaitum na mi rinni leshimi tui gajiji avu avani jita da sada avu wana kamashung shongfuli zat kai jitaran naung rabing itum salala nawi shongfujili shurba bamre jiwang ina bible hangda klijini nawi naujili anna zat waran gaji shongfujili zat ngasakno jita ka anna rar kai jitaran nawi na mata thui lak mre gaji jiwang ni Revrali Sakmaida, Kalabri Rally, no we priority Sadan and Hidaleaka, no we now na salala, no we patron Yunquilagre. Can we thought being Aruhan Shimanda Clay, can we thought being the money money? Avu wiping with responsibility, Mukwikate and Saladraka, Zanglaka Gichi, Iva Hangai. Aji Namadwigi topic he, Kipalika Rinnaga Kamatu, meaning Lapmani. Ka shock the clay contextually relate salaga Bible na katha hangdali ke chen ng soda kamatwik sani chen hi personally mukhmi lak alo ke hi remeti ni na hangai sani chida da sada ina khnawli hangai bana ba awa pi mangli ka phen na maning mani ka khani thot ping itum shiman the clay hi awa ping we responsibility le changi ke ba imam laing sangai ke chu wang ka hangni na we now rabing chili
mahang mi chin rang laga naung rabing itum hili matam mi rang laga remake up ta lake shia wa waping na thung mi rin nang che hring sangai fi na wi mi rin tang khamang mi rin jili ok thui laga na wi naw jili na ko hor mi rin ni ok thui lo gi ji hi ba shock sala bai kha pak sa da ma shock mri ka ji ba wa naung rabing itum mi bang ba role model itum nang shan ga da kli kala itum ne yang ga da kli hi ba avu ava pin ni其他的啥的，那可么生双福利在那个，那为哪么病一同那啥了，那为陪装机用那个人机去，因行个哪呢？那么你下去那个正啥不？那么我推龙卡劳机里那么拍子，那么怎么考机里么立那个奥推的来那个，那为哪机里呢？可么生双福利在同人的呢？但没啥不拉个啦。个了那为哪机呢？可么双福利在个海机突然，那为哪机里那起个啥个来的呢？行啥不拉个啦？那为哪子呢？他个阿凡那个他好个家等起突然，他个阿夫那个他好个家等起突然，那听汉干了都。那为米人嘛蒙个结会那个，那为哪为米人讲看个结个啥爱啥了？那为哪子那么看个家等起突然，那哪子那么偏人没？哪那边一同那宁讲没推个机，哪那边一同那个好没推个机吧？阿夫那边呢，被拉里个推。个了阿夫那边呢，看不顺双福利个自己，这里个好个没么来么呢？这里宁讲个没么来么呢？มีก็มวยทุ่งมีรินดีก็จดกระจังไม่ซ้ำพังรังเลยก็ว่าเงยเจยี่จีสักลักเองนวินาวจีน่ะป่าไก่อาทำจิตรันนั่นวินาวจีลีนั่นขี้กษักเลยนั่นซาดกลีจีน่ะมาชุงเอเจแต่นั่นพันิงลาดันน่ะขังหันอาทำจิลีนวินาวจีน่ะถ้าก็อาวุถ้าก็อาวาอิงนุยเดเลยเลยก็นั่นอิลีกิซาดไปเราคริงน่ะตุยไม่ตั้มมีทูอิงนุยเดเลยเลยก็นั่นอิลีกิซาดเชิร์ชลีมาว่ากางสักทูในลิขิตซาเดปังทรือเลยก็ Sunday School มาทันมาทูเดนวินาวนั้นลิขังหันอาตมจิตรันอิงเจรันเลยก็อิลิขิตซาเดมังเจมีทุกเลยเดนวินาวจินขังหันอาตมจิตรันเลยกิเชียชาวิชาวังระนั่นตุมี response คิงซาร์โดอีนี่นั่งนุยเดเลยเลยก็ว่าอีเวรากบางเลยมาเทสามันนี่นั่งนุยเดเลยเลยก็ว่าอีวริงกับผ้าลุงขลาวจิเลผ้าจะใส่เดนหังเรล่าจิตาเดซาเดนาวราบิงอิทุมลีคำว่าชุงชงฟูกับพามีรินจิลีออกถึงสักไงอะค่ะเลกิชาเวว่าบิงน่าจังดังกับเจ้าหิงสักไงฟีรินจิเทใส่ดำกับจิเทจิมังนั่นไม่ใช่พายสิคือรินจิเทเดนั่นวินาวลิสังสักไงจีน่าสายฟสินั่นวินาวจิลีนั่นริงสักไงจีน่าริงให้ฟสินั่นวินาวจิลีนั่นไม่ใช่สักไงจีนั่นละไม่ใช่ฟสินั่นวินาวจิลีนั่นเชิร์ชก้างสักไงอะนั่นละเชิร์ชก้าสินั่นวินาวจิลีนั่น Sunday School ก้างสักไงอะนั่นอาลีปังทรือเลยก็ทันกามิโลนั่นวินาวจิลีนั่นไปเราอีครึ่งก็ดุยจีอังยุ่งมาชุ่มเดตำจิเทงสักไงตำคุยสักไงอะนั่นละอังยุ่งมาชุ่มเดตำคุยให้ฟโลนั่นวินาวจิลีเรียบร้อยเลกิเชียนนาวสร้างสักไงจ้ะก็นั่นจังเดเรียบร้อยเลชิงสักไงเลกิเชียชาวิชาวังราบิงนั่นจังเดเงยเจคุยให้ฟสินั่งเจคุยกันวิธีนี้น้องราบิงอิทุนลีทำจิตให้โลน้องราบิงอิทุนลีหังไม่ชินโลนั่งวิธีจีก็ลิขายหนึ่งแต่ละไปเร็กแต่มุขลักมันเลยนั่งวิธีจีสินาลบาลันนั่นมันโลคุยกับไปตัวเองสลักเลยนั่นนาคุยกับใครก็เลยชาคุยกับใครนั่นทุ่งไซโครลีไปเราไม่มาขบาดโซกมีจีตาชุมิรุโนอาเมน